na waikora uringi gutirathie wega gutirathie wega no menye undu wa magania ni ati arume matucambithagia kundu guothe on all fronts. Yes. Na ti Kenya gwiguika oraga wathie Tanzania arume no maratucambithia waikuruka kuria South Africa maratucambithia muno wathie Ruraya taguo wakoraga arume he kaundu itamenya ni kaundu ka muthemba uriku kamanyitire ka gucambithia arume aria angi na waikoraga ati matiraikara uria kwagiriire na ndamenya kana no nyonaga tatari kwenda kwao ni kuria o mokire o enyewe no mokire na mawatho magwe confined. Yes. Undu maramenya atiriri matingihota gutuika confined o enyewe mari confined wanyita. Yes. Riu horo ucio kirehe thina ukirehe thina ni undu wa gwe confined kou riu aikoraga ati no marahe thina kuna shida ambayo iko weta imagine kata mutumia wakwe sitting room wena beri ne bangaro itako bangaro ithino nyumba ire citagwo bangaro ni nyumba ire itari ngoroba iguru. Yes. Ithino aciona ire koragwo sitting bedroom ciothe cia hathi na kitchen iyo itagwo bangaro. We mutumia sitting we na we bedroom uhingurite bedroom wanyita uhingurite kindu gitagwo dirisha ya bedroom muraria na muiritu wa wira wagu na mutumia wagu haya kirorera kiria TV na WhatsApp we nawe ramenya tena tabarira eho eke video ka eroragira na dio tuko ni rocini na ti muthenya ungi ni Saturday ino rai tukire ni Saturday na tondu kamubelethi gatambuka endwele akima kuja gugitheria tondu ni Saturday. Yes. Ni aragitheria tumahua we handu ha kurekeke ati atherie ri we wi hau. Yes. Maitu toka design hanini wina ngia na mathimu make oriko mwana we bedroom wa muona ndwe wenda rakuona ici ciekiragwo ndwe ici ciekiragwo ati we thiini ni urona uria wije na uria urije ndangiona thiini wa muona wahingura kindu gitagwo gicicio wahingura dirisha hingo wina kabesti maitu toka nini ndio mutumia sitting na remote uraigua turiruri mabesti ma WhatsApp makiingira magitonya ukamenya sawa ni Saturday na tondu wa thirikari nake no wa thirikari ri ndwe mutigithiaga wira ni wagiukira wikirite vesti na kinyatha thino kuona na mataritari ugathi ugetirania na dirisha uguo maito guragia atiriri ndwe wainamirira haria ndona kama ngwaririe ikani ndireka uru barere iko mucecio mutumia aramenyire atia atumia ndwe meke nuho agiuka akora muthuri atiranite na dirisha muiritu wa wira ri nake hato ri nake ni mopu anyitete mopu kanyamu-ini karia getagwo kanyamu kabaketi gaka ga kuihira handu ha kuruta wira ri nake aigireire gutu hakuira muthuri athikagiriria gitwo maito hau ori tondu mutumia ucio arandikite ori araugire atiriri muthuri ucio ati nionete ati airitu a wira matiteithikaga kaingi na kaingi na riu he handu kwi kundu kwina broti cia raithi kumuragia kana no afford mamurengere mbeca nini mamurengere mbeca nini icire ndio cia kiri 50 akakiugaga ati he kindu umire nakio gwake ndio akumarehera ciana wega reta matiteithikaga muthuri ucio nake nguteithie ngwire
nä rwaigua horo wa iniå rä 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 tagwo rä ambaki rä tatigaga kå mä enda weta njä ra karä njio nä karä njio ya må themba å rä kå wä ndirica-inä na må tumia nyå mba må tumia kå ekå ndararä kå kå ngä nake må irä tu na gå thutha kä mopu rä ona ta njä ra atä rä rä we no warä rie må irä tu waku wa wä ra wä na vesti aca ona no wende akuona ona nginya kä nyatha ona kä nyatha no wende akuona wä aca nä bedroom na kwanja rä u aramwarä rie bedroom yake ta må irä tu enja atä ndona wainamä rä ra nona ndajia ngå ite nduä ka nä rona ta ndä rakwä ra å ru nowe kä rä areka ndaramwä ra ndararia å horo wa kä ndå gä gwä two atä macamba macio ahenia må tumia nake å kä rä akira hau athikä rä rie må rango-inä aigua akä ngungua ndäraigua wega kä kä athiä na mbere atumia meka å ndå by the way atumia meke nuho ndukanagerie gwika kaundu ekuu tiga riu ona kugeria gwika gwiciria nona gwiciria kuo kwenyewe ukiona gacenjia mood we mwenyewe riu niki gwathie tondu ndona wa boy ko rimwe kona kororo acokio kwani kumenda aje maito nä ngwä rorerio no gä thambia ngäti harä a maita merä na ngona we ndå kä rä må ru å guo må ndå å ngä teithä ka we må thuri angä rutä ra no ateithie na ndå nyitigaä kinyä re na njuthubu ngaga atä okorwo nä gweta ndä rakwä ra å ru å njä re å hä å horo nä getha ndeto icio ndä citinärio hau nona githä ndå kä te gå kå maitå nä getha å teithä ke njå kä te gå kå nä getha ndå ithiria nyendaga gå coka thukuru nä getha ngakä rä kia thukuru tondå ndä mbia ciagä rä cia gå thiä college maitå na githä ndå atumia matiendaine ndeto ici citå nawe ä ndä ä etiranä tie era vesti mwili tu amuna athondä kä vesti kä neneri ndarona ndä ya nyondo ciake hå rä ku mwili tu amå etiranä tie nera mbarerirwo nä må igai wa njoroge matiagaga kahiå na rå ya rwa kå nyua njohi rå ya rwa kåhoya njohi hau maitå nä å yå gå kå ndarora wega nä å rutä te wä ra wega ona tarä mwana å yå rarera rä ithä ndå gå kä ona nä akå rä te ga nä thä ndå gå kä onera mä aka ena na nä å rakä ona nä å rona nyina wa gathoni tangä gä a kana kangä nä mä iria rera aya mwä rä tu wa wä ra tuna nä wangana nä ngä thå kå mä te rä mä aka ena ä rä a å koretwo rä gå kå nä nyonete wä må ndå wä kä o må no rä u nguga atä rä rä ndå we å hano rä å hana å mwä rä tu å rä a wakwa må kå rå wä tagwo njambi å guo nä guo hana no rä u ngakiuga atä rä rä no tondå kä rä wakwa rä ona å hana oro å guo ndå gå gä kwarä ria tikå nguaga atä rä rä wä na thimå wä na thimå hau thimå ndä nayo taruta hinya 0 7 7 2 3 2 agä thiä kuga boy må rango kahingå rwo å tumia nä igua nä nambera å tumia akaigua nä nambera kiugo kä a mbere atonyora å guo akamå rä ithe wa njambi ndera å njä re atä rä rä we nä wo rå gamaga mbere harä a kä gongona-inä nä kä nyina njambi ndå kä ndå kä rå horererie kanå wagä å korwo njä kä irie kanå kamå thuri ndagå ikirio kanå å guo waigire ndå kaima nja ya må ciä å yå wä ra waku nä kå hä tanaga na irä tu a wä må tumia å cio andä kä te akauga atä rä rä nä arorire kä hiko-inä gä ake
thutha wa mĩaka 17 after 17 years in marriage. Yes. Aona she cannot. Stomach in that is going too far. That is for the man. Yes. It's going too far. And the man, by the way, is 53 years old. Yes. Yes. He's another ancestor. Yes. An archaic man was decided not to withhold his horses. Kamire tu awera reke ucio kete tondu arenda mbia cia githoma ena 23 eguno akareta maito namba ndo hinya na beno hau kazi beno hinya na beno no choke me flash hahari na ni getha ri ndaikara uguo ri no nguikagirie kanyamu kanini maito ni ngia atumia mutiendaine waje ukigwa kigo kiu maito ndo ni ngia atumia mutiendaine ukamenya kuisha maneno na kama mutumia ndagitikira asa yaradekete ni arathire she's gone no riu nake kiko kema kiko mina wajari ndikaraitire muiretu ndikaraitire arehe umwana asa kana andike robot akiraitire muiretu kiko kema kiko mina mugwete ukora mundu akihera namba ya thimu wega thuri ukikora kakereria nake go stup tu kakereria robot kamaikariki au Wetu mundu taimaga nja ya muciĩ ũcio nokĩandĩka roboti gakora akĩarĩria roboti rĩu kũrĩa gũthiĩ nĩkuo atagũkora arũme atĩrĩrĩ thutha wa mĩaka ĩyo rĩ 17 na no korwo hiko kahakirire karona maitũ ũyũ kararigwo rĩu na nĩgakũrire na nĩkarenda mwana ũngĩ na nĩkarona rĩu mũtumia karĩ harĩa makinyanĩtie mĩaka ĩkinyanĩte nĩndigũthiĩ hau yo njĩra wagera rĩ yo wĩ wika niyo ndingĩtuĩkanĩria ona gĩathate 17 years ĩni kakĩa boss arakĩrarĩ kĩa mĩaka igana boss sorry but you see, he started a long time ago. So I'm telling you, there is no time. In fact, you can divorce and you die the following year not because that you divorced, because you are supposed to die that year. Yes, and guys start asking, oh, he just divorced and he's dead. Oh, after 23 years of marriage. 17. I know. Kĩambia ka 17. Kĩambia ka 17 ndũngĩũraga ũguo atĩ wakora na atĩ wakora atĩ mũthuri akũhoya nĩ namba akũheanaga. No ũtirakirikana ekũheaga ũ. Yes, ũcio akĩrĩ mũndũ. It's a human being. Ũcio nĩ amũkuhĩrĩirie mũno. Onokorwo mũndũ nĩ arenda kĩrĩa no reciria rĩu tarĩ mũndũ ta ũcio atharĩtie na mũndũ ta ũcio maita maigana. Mũthuri ta ũcio. Meciria-inĩ. Meciria-inĩ. Nĩthaa cigana? Ĩtigĩtie 27 hithi. Mũndũ anjĩrĩire